Мен бүгін Әлмәт районы Ялховай авылында Дәржмановлар гаиләсендә менә шушындай истәлләр әзерләнгән. Авыл ипие. Зурлап әзерләнгәннәр, бавырсаклар. Бик тәмле яшан бу пирог. Тона сойдык яңагына. Кыртлан ашына дип. Бик майлы, бик тәмле итте. Кемнәр киләчәк бүгін, Гамил апа? Бүген авылдагы картларыбыз, хәзрәтебез килә, туганнар җыела. Аллаһы теләсә йортка кыртлан китабыз. Кунакларыбыз кайтты, күршеләребез кирде. Галя апа, менә сез Керәшен ханымы инде, бит Керәшен татары. Менә сез Ялховайга килен булып төшкәч, ислам динен кабул итәргә булгансыз, шулаймы? Шулай никах булды безнең. Әле намаз укымыйсызмы? Әле намаз укымыйм, җыенам. Бишәргә. Сезнең ирегез 5 вакыт намазны калдырмый? 5 вакыт намазны калдырмый, уразаларын тота. Әле шәһәдә әйтмәдегезме? Шәһәдә әйтмәдегезме? Ислам динен кабул итү буенча шәһәдә. Әле әкренләп кенә. Әкренләп кенә. Символя кайнап дигәндә куяларны. Yeriler meçhul yeriler. Cumbaga küp yeriler indi. Üler namazlarını bulay. 5 vakit namaz gada yeriler tigilay. Terlesinde terliçerek bulayın dedi. Менә коронавирус кергәч, авылларга вафат булучылар күп икән. Менә сезнең авылда күпме? Bizim avulda da bir iki abzı öldü, bir iki kişi. Аларны ничек күмделәр? Şulay, yuvup, nitip, cenaze okup. Yuvup. Paket teginden. Elbette spesiyel yuvalar. Bulay, bölümünce anda nelerinde, Müslüman kardeşler yuvalar. Şulay bulacak. Bunda elbette ritüelli uslubu var. Ritüelli uslubu hizmeti. Mesela indi yüzleri alıp gelirler maşına bilen, yüzleri yuvalar, kefinliler. Gerek olsa cenazasında şunda okuylar. Eğer de indi cenazanı kayıtla çökümüz iseler indi şuluk ritüelli maşına bilen kitirip koyarlar da ziyaratta indi külmelere. O kişilerin bitinde ne? Bunda yuvalar bütün şartına doğru kitirip indi. Eğer avulda ölseydi o. Avul kişilerin ne? Kur'an aşları yaş uzdırılamı avul yurtlarında? Kur'an meclisi yurtka okutu diyen nese. Yurtka Kur'an okutu. Mine şunda indi ervaklarını iske alıp dıga kılavuz. Kur'an okuyuz da ervaklarını iske alıp etiyenilerini, yuvarlarını her vakit dıgalamırga bitindi. Şunun için Менә Ялховай авылында яшәүче безнең хөрмәтле абыйларыбыз, мәчеткә йөрүчеләр, мөселманнар инде Коръән ашына килгәннәр, хәзрәтне көтәләр. İskender Hazret Hacıyımız geldi, özümüzün Yalxovay avılının imamı. Karşı alabız. Esat Talgat abi. Avının aksakalı. Tersip. avulun aksakalı. Avının aksakalı. Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a şükür, Kur'an aşları uzun tura, motoruzlar, elhamdülillah şükür, sağlık, sıcaya, ziyala, bizden karlı merapiyatiler katlaşıp turalar, Irak içinde işlegenlerde, meşriklerde, medreselerde biz işlep tura, Allah'a şükür, lagerleri işlerge, niyetlep turabız bağlarga. Rabbi enzilna munzilen mübareken ve ente hayrul munzilin. برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
Hürmetli kardeşler, Kur'an meclisimizde başlayıp jiberemiz indi. Elhamdülillah şükür. Barça maktavlarımız Allah subhanahu teala'ya bulsaydı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barça alemlerde yoktan var iken, sizlerini bizlerini yaratkan, jirlerini, köklerini tüzügen Allah subhanahu teala'ya her barçalarımızın da maktav dualarımız bulsaydı. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e günlerimizin türünden çıkan salavat şerifelerimiz varıp erişseydi. Allah subhanahu teala'nın rahmeti, selamı ve bereketleri bizim varımızda gelip erişseydi hürmetli mümin hem mümine kardeşlerimiz. Allah Teala bugünkü şu meclislerini mübarek meclislerden kılsaydı, isen bulganlarımızga isenlik, sağlık, can tanışıklar nasip etseydi, vefat bulganlarımızın ruhlarına eriştirip Allah subhanahu teala her başlarında ruhlarını şad kılsaydı. Elhamdülillah Allah Teala'ya muhtaç olsun kardeşlerim. Biz her vakitte da Allah Teala'ya bergen nimetlerine şükrana kılıp yaşarga tiyişmiz. Allah Teala görkem, motor, evet yağmurların bizge indirdi. Elhamdülillah şükür şunda bir geçişlik ettik. Şimdi biz ana bir katı ettik. Şolay bir belesiz kazasız evet motor gına şunda yağmurların Allah Teala bizge verdi. Hem Allah Teala'nın sevgili bendeleri yaratkan kişileri ol kimler? Kimlerdi? Allah Teala'ya şükrana kılıp yaki rahmet etip onun bergen nimetlerine kanaat bulup yaşayıcı kişiler diye. Mene Allah Teala'dan biz kanaat bulurga tiyişmiz. Bu yağmur için gene tügül. Allah Teala bizge iksiz çiksiz bir izliksiz özünün nimetlerin berip turayımı. Bir izliksiz. Şunlarga göre her bir bergen nimetlerine Allah subhanahu teala'ya şükrana kılıp yaşasak Allah Teala özünün rahmetinden bizni taşlamaz hem özünün rahmetinden izmez inşallah. Mene en yukarı imanın dereceleri olar bu iki derece koysasın şeytan özü de evet ben bütün kişilerini azdır bitirimin dey. Lakin iki kişini jindir almamın dey. İki tür kişiler ne dey. Kimler ne dey? Birisi onun ihlas bulgan dey. Çın köngülden bulgan kişilerine evet jin almam dey. Hem ikincisi indi Allah Teala'dan kanaat bulgan. Onun bergen nimetlerine şükrana kılıp rahmet etip yaşaytırgan zatını Allah subhanahu teala evet şeytan yerine bilmez evet. Mene şuşlarını şeytan jingelmez. Şunun için biz Allah subhanahu teala bizge az gına bergen vakitte da onlarga rahmet etsek, şükrana kılsak ayme, Allah Teala bizni hiç şeksiz evet yaratacak ayme. Allah Teala Kur'an'da şunda bir kichkine gene süre evet bergen. İhlas deb atala o sürenin ismi evet. Şuşa sürenin alılığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı bir hadisinde ul Kur'an'ın içten bir elişi kibikdi. Yani içten bir elişi kibik. Evet şuşunda Allah büyük evet süre o. Şuna göre biz onu her vakitte da iste tutup onu tercümeleri bile öğrenip ama onun bilen amel kılıp yaşarga tırışırga tiyişmiz kardeşlerim. Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Eytigizdi o Allah Teala birgene deydi. Yaki birden bir deydi. Ki bir güne o, bütün Allah Teala yok. Biz bütün Allah Teala'ya müracaat ite almıyoruz. Ni degene millet kişisi bulsak da, kimine bulsak da, bütünümüz içinde Allah Teala bir olayım. Yaki birden bir. Biz onlardan buna sırrıyız ayım. Allahu Samadi. Hem Allah Teala mengelik ayım. O ölümsüz. Allah Teala bizge kadar da bulan, bizden sonra bulan ayım. Onun demek büyüklüğü elbette o bir kaçında evet ölümsüz hatta Allah Teala'nı yıkım sıralda almayı o bütün derseni evet korap idare edip tura Allah subhanahu teala bir yine nerseni de Allah Teala bilen çalıştırga yaramıyor. Hatta mene koy vakit kişiler aytıp koyar mene iblis tiskeli zat Allah Teala ungay zat deyip bu evet bir korkunç çalıştırır. Çünkü
Allah Teala di Muhammed Aleyhisselam bir hadiste ayta. Allah Teala ayta di min di yaşırın bir hazine idim di. Hem üzümne tanıtırga tiledim dedi. Yine şu bütün alemde bulan nerselerini yarattım di, bar ettim di. Yaki Allah Teala'dan başka bulan nerseler, onlar barısı da mehluk, yaratılgan, yoktan bar etilgen nerseler. Allah Teala her vakit bulan, hem her vakit bulacak. Lakin o bizden ağımızga eybit erişe turgan eybit tüdür. Biz ona bitire almayız. Allah Teala bizim bütün eybir bizim çama bilen yaratkan. Hatta gömerimiz de bizim bilgili bir vakitte kadar yaşayırız da bir saatte sınırlı kalmayacak bu dünyadan eybit gitip aramız ayma. Bütün nerseni Allah Teala bizge eybit çama bilen bir yani. Külüğümüz de, işitüğümüz de ayma. Bütünesi eybit bilgili bir çamada gana arttıralmayız. Tehlil şerif okuruz. Kur'an'da Allah Subhanahu ve Teala ayda eybit bir La ilahe illallah demektir. Tütket degen jimiş ağaçı köpek de ecir sevap verir degen. Kur'an'da Allah Teala ayda bir tapır La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeyecek. Bunda ecirlerge erişirsizdik. Lakin elbette onu anlamayın birinciden. Allah Teala'dan başka ilahi zat yokken bilip eyme. Onlardan şirklenmeyece, evet, onu kabul edip, onu yaratıp eyken vakitlerimizde eyme, şimdi ecirlerge biz erişeceğiz. Çın kömülden, ihlas kömüllerimizden şu sözlerimizni kavatlı kardeşlerim kıyamet gününde ülçevde değil, şu sözden de ağırarak evet, ecir ve savaplı amel bulmak diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şu amel bizim 10 yap amel defterimizge yazılıp, evet 10 yap mizanımızga koyulup, şu kadar zor ecirge eriştirecek. Yani Allah Teala'nın 99 isim sanınca her parçamızda La ilahe illallah kelimesin 99 kabat okuyoruz kardeşlerim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hamd yuhyi ve yumid ve huve hayyun la yemut. Biyedihil hayru ve huve ala kulli şeyin kadir. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytırız kardeşlerim. Her başımızda 20'şer kapır salavat aytırız. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammed. İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. İstiğfar, tövbe, katı kelime sözü biz kardeşler, keçiz biz kendisi. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah Teala min kulli dembin eznebtuhu gamden o kata'an sirran ve laniyeten ve etubu ileyhi mineddembillezi ağlamu ve mineddembillezi la ağlamu inneke ente allamul guyub. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Vezkuruni ezkurkum veşkuru
المكروه ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okulan təhlil şəriflərimizin, salavat şəriflərimizin, istiğfar kəlimələrini, həm də okulan və tınlanan Qur'an kərim ayətlərimizni, okulanda bulan kimçilik və xatalarımızın qafı itib, dürüstlep kabulluğa eriştirseydi. Ya Rabbim bizlerge barçalarımızga da tevfik, hidayet, iman baylıkları nasip etip, üzün razı bulurluk, hayırlı amel güvedet kılıp eşerlik ülken gömürler nasip etseydi. Bizlerine belelerden, kazılardan, kovuf katerlerden, soğuş efetlerinden, açlık yalıngaçlıklardan, bala haseretlerinden imin kılsaydı. Türlü siher, bazım, küs tüylerden de Rabbil Alemin, şolayıp türlü zahmetlerden de, türlü virüslerden de Rabbil Alemin. Her barçasından da bizine sağınağız, bizine sakla Rabbim Kerim. Yan tanışıqla yaşarga barçalarımızdan nasiplardan kısaydı. Gelecek bunlarımızdan İslam terbiyesi bile terbiye kılıp, bizlerinin vafatlarımızdan sonra bizge dıgaçılar bulup kalırlık, hayırlı izgi bağlar, izgi nesiller kaldırgan nasiplardan kısaydı. Ya Rabbim, künüllerimizden indigine hayırlı niyetlerimiz, hayırlı maksatlarımız bulsa, şuşa hayırlı maksatlarımızda yeşil eşeğe nasiplardan kıl. Rabbim senin vergen nimetlerine şükrana kılıp, riza bulup, kanagat bulup eşergen nasip et Rabbim Kerim. Hem gelecekte de bizlerge hayırlı yangırlarını indirip sugarsan eder Rabbil Alemin. Onun belelerinden, onun kazalarından, onun kavuklarından, onun jil davullarından, yaşın ve başka ziyan zararlarından üzerine sığınabız Rabbim Kerim. Ya Rabbim, Seyyidli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine iştirip onun ruhunu şad kılsaydı. Hem de onun ehli beytine ve sahabalarına ve çahriyarlarının ruhlarına iştirip onların da ruhlarını şad kılsaydı. Adem atabız ruhuna, Hava anabız ruhuna, barça peygamberler, muttakinler, salihinler ve şahitlerin ruhlarına iştirip her başlarında ruhlarını şad kılsaydı. Ya Rabbim şulayık şuşu negizden ahiret seferine köşken barca müminirler hem mümine hatınların ruhlarına iştirip her başlarında ruhlarını şad kılsan ya Rabbim Kerim. Abdurrauf kızı Vakife kardeşinin ruhuna iştirip onun ruhunu şad kılıp ahirette cennet rahatlarını nasip etsen ya Rabbim Kerim. Muharrem ulu İrşad kardeşinin ruhuna iştirip onun da ruhunu şad kılıp ahirette cennet rahatlarını nasip etsen. Abdurrauf ulu Abdüreşid kardeşimizin ruhuna iştirip onun da ruhunu şad kılsan ya Rabbim Kerim. Eşrafullah kadar Al-Raziya kardeşimizin ruhuna iştirip onun ruza kardeşlerin ruhlarına iştirip onların da ruhlarını şad kılsaydı. İmanlarımızla ahiret seferine geçirgen nasiplardan kılsaydı. Canlarımızın ansatlık gülercinin huzuruna tapşırıp, kabirlerimizge kirip yatkandan sonra Rabbil Alemin kabirlerimizni yaptı ki hem nurlu kılsaydı. Mehşer meydanlarında kuvarılgan vakıtlarımızda, feriştelerinin
selam sözlerine yılgırga nasip etsen idi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden bulup, onun şefaatine, onun yaplarına yaşıya nasip etsen idi. Amel defterlerimizin feriştelerimiz on kullarımızga verip, on yak mizanımızı yiyip da şoklarga, senirge asıklardan kısan idi. Ya Rabbim, korkunuşların korkunuş günü, kıyamet gününde, Ya Rabbi gamin iç mengel boyuna kızdırgan cehennem utlarını bar kıldın. Onun üstünden kıldan da nişke hem kılıçtan da ütken bulan sirat köpürlerin bardır. Şuşa sirat köpürlerinden de asallık bilen jengillik bilen keçip çıkarma nasip etsen Rabbim Kerim. Ya Rabbim, Kevser çeşmesinin yanına erişip, Kevser çeşmesinin sularında içerge bizlerge nasiplardan kısan idi. Hem üzün mümine bendelerine belgide kılgan cennetlerine kirip, ul cennetlerinde tilegen kardeşlerimiz, yakınlarımız, dostlarımız, etiyenilerimiz, evi ovalarımız, yıl tuğanlarımız, kız tuğanlarımız bilen, barça iman ehilleri bilen, izgeler bilen açıraşıp, peygamberler bilen, enbiyalar bilen, üliyeler bilen, şahitler bilen açıraşıp, mengege şuşu cennet nimetlerinden nimetlerine nasiplardan kılsaydı. Ondaki en zor şartlıkımız sevinişimiz, üzünün gözünü, üzünün nurunu görüye nasip etseydi. İlahi amin. Rabbena tekabbel. منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تغسر سخل علينا يا ربي تمين بالخير ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرياتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Birin saran gol bulsun, tamuklar berler bulsun, akıl kapanlar usak bulsun, eniler usak bulsun, konuda buna da bulsun, kaptar ünler usak bulsun, bilir iktidarım. Sadaka iləşdilər. Мен үзümdə sadaka iləşkəngə görə bu prosesini düşürə almadım. Hazır sadaka üçün dua qılalar. Ya Allah, أمثال وسعودنا ربنا يا رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Еще такой комментарий. Искәндәр хәзрәт, менә миңа хат язалар. Ничек дөрес итеп Коръән ашлары уздырырга, кемнәрне чакырырга, иратлар хатын-кызлар белән бергә утырырга тиешме, нинди дугалар укылырга тиешле? Бераз гына үзегезнең нәсихәтләрегезне бирсәгез иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка шөкер, менә шулай Коръән ашлары үтеп тора, йортка нигезгә бит инде Коръән укылырга тиеш, әйбит Коръән керергә тиеш йортка. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam aytgan, yurtlarınızı meyit yurtu yasamağız degen, ileringizde Kur'an okuyunuz degen aybet. Şunlarga göre ileride Kur'an okuyup tırılırga tiyiş. Allah Teala'nın sözleri kirerge tiyiş yurtka, bagazlanıp tırırga tiyişlerden balaları, oralaşıp tırırga tiyişler Müslümanlar. Eminde mine şulay, elbette mümkün hatın kızları Iraklarda bulurga. Lakin ayrımrak bulsa heybetrak bular. Hatın kızlar ayrım otursalar, iki ayrım bölmede otursalar indi. Bunlarga göre mine şu şeriat hükümleri boyunca tertibi şu ayrak kayma. Lakin indi konaklar bitinde koyta, konaklarga
Elhamdülillah şükür rahmet. Kaytучыларга ерак җирләрдән килгәннәр кайталар бит. Алар якын итеп кайталар шул йортларга, бит. Коръән ишетеп китәләр, багаз ишетеп китәләр. Күңелләре хушланып китә адәм балаларының һәм инде мәйтләрнең дә рухлары шатлана бит. Инде без аларны да бит ирештерәсебез килә. Шушай инде матур итеп мәҗлесләрне уздырып торабыз. Киләчәктә дә шулай уздырырга язсын иншалла. Аллаһ Тәала һәр барчабызга да ян тынычлыгы насыйп итеп, бәхет вә сәгадәттә, иминлектә яшәргә насыйп итсен. Барыбызга да, сезгә дә, безгә дә, барыбызга да Аллаһ Тәала изге рәхмәтләре булсын. Әйме Аллаһ Тәала шушы Коръән юлында яшәп, аны өйрәнеп, киләчәк буыннары балаларыбызга да өйрәтеп калдырырга Аллаһ Тәала насыйп итсен. Димәк, Коръәннән нинди аят укысаң да килешә, шулаймы? Коръән инде ул тулысы белән Аллаһ Тәаләнең сүзләре Коръән. Шунарга күрә бит кайсын укысаң да була. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Безнең инде бабаларыбыздан калган алар кайбер вакытларда аерым бит сүрәләрне бигрәк тә менә яратып укып торган сүрәләр бар инде. Ясин, Тәбәрәк сүрәләрен бит укырга тырышалар инде. Ләкин Коръәндә инде һәрберсен укырга мөмкин. Коръән бит әлемнә йортка дога керә. Беренчедән менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күп йортларда менә без бөтенләй Коръән да укылмый. Коръән укып белүче дә юк бит әле. Укучылар күп түгел. Әлегә өйрәнәләр, тырышалар инде бит. Ләкин менә йортларда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр көнне Фатиха сүрәсен, бит Аятул Курси, Кул-Һу-Аллаһ, Фәләк, Нас сүрәләрен укыгыз дигән иртә кич укырга кушкан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы дугалар керергә тиеш. Анда шайтан бит зыянны затлар кереп бит зыян салмасыннар өчен инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакытта үзебезне дә эшкереп торырга, нигезләребез дә шушы Коръәнне догалы булсын өчен шушы насихатын биргән. Искәндәр хәзрәт, менә күп катнаш никахлар бар. Гаиләдә хатыны менә урыс милләтеннән яисә ире урыс, аларга нишләргә? Бу мәсьәлә инде әлбәттә бик киң таралган инде ул бит. Ул җирләрендә әле улай түгел иде. Хәзерге вакытта бар инде бераз кайберләре бүгенге секендә бар шундый гаиләләр. Менә безнең авылда да бар инде менә чуаш, ларда бар, урыслар да бар. Кайберләре ислам динен кабул итәләр бит. Шәригатны тоталар, менә Коръән укыталар бит. Ураза тоталар, менә шушындый бит кешеләребез дә бар. Асы бик әйбәт инде. Ләкин инде мин яшьләргә бигрәк насихат кылыр идем. Үзебезнең милләтебезне ничек булса сакларга тырышырга кирәк. Үзебезнең милләтебезне беренче карашка, беренче күрешкә матур да кебек, кызык та кебек бит. Оннан соң тормыш итә башлагач, бөтен авырлыклары, бөтен мәшәкатьләре килеп баса авылга. Аларга үзебезнең милләтебезне эзләп, үз халкыбызны әйбәт табып, шулай бергә кушылуларын теләр идем мин. Рәхмәт сезгә. Исән сау булыгыз. Алланың рәхмәте яусын. Ярар, исән сау булыгыз, безгә рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.